babu 234 toujours kariyadu salihina darsu 5 wa akhiran darsu jowaɓo e sakkitora bon ɗambugal gotal ngal en senditingal darsuji 5 fiyo rewtagol ngol newano en darsu jowaɓo e sakkitoro on wa nabi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullah sallam man mata kala mayɗo walam yahsu tawa o haɓali jihadi ha hande walam yuhaddis nafsahu o yewtali wonki makko kimbi gaswin haɓugol jihadi wimana o miijaki fi ɗum kadi hayde wotere aray oɗo mata o maayi ala shu'batin min annifaq e hoore peccol nafiqiyagal hay nafiqiyagal seeɗan e makko rawahu muslim on jabir radiallahu anhu qala wi kunna min latinama annabii sallallahu alih w sallam fi gazatin nder jihade fa qala maki inna bil madina andeno madina la rijalin yimɓe ma sirtum on yahali ɗo masiran yaadu wala qata'atum on taƴali ɗo on yawtali wadiyan aynde illa kanu sonaɓe laatike makom hiɓe wonde e moɗon kabaraji sabuna habasahumul maradu ko nawnare jogiiɓe toon ko ɗum haade ɓe ara o fi riwayatin habasahumul uduru ko gantoni ko jogiiɓe ko ɗum haade ɓe ara o fi riwayatin are fillahi illa sharakukum sonaɓe kafidi e moɗon filajiri ka juddi rawahu al-bukhari min riwayati anas wa rawahu muslim min riwayati jabiri wallafzu lahu wa nabi musa radiallahu anhu anna arabiyan no aden fulawa atan nabiya si wiyama fulawa na en sikko ko fuuta jalo mi mana ko yimɓe borure legoy yimɓe l'intérieur des pays yimɓe dowri atan nabiya arno kannabajo no sallah sallam fa qala ya rasulallah arrajulu gorko yuqatilu lil maghnam himo haɓa jihadi hara ko fiyoɓe jawdi kono hoyri warrajulu e gorko yuqatilu haɓowol yudukara fiyo mante inne karino wakkiɗi karino gurɗi warrajulu e gorko yuqatilu mono haɓa li yura makano fiyo poste makko on yiye ko homɓoye ɓen ɗon woni haɓde jihad fi sabilillah ko homɓoye ɓen ɗon suɓiɗa ko homɓoye ɓen ɗon kelɗi wa fi riwayatin e fillaygo yuqatilu mon haɓa suja'atan fi yowi e kaari no suusi wa yuqatilu himo haɓa jihadi hamiyatan fi jingi wa fi riwayatin are fillahi wa yuqatilu mon haɓa gadaban hara ko mone ko sabu ɓay monike ko ɗum woni haɓirde jihad faman fi sabilillah ɓe ɗo fof ko bon haɓde jihad fi allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki ɓe ɗo fof wonaɓe man ɗatala ko on haɓirɗo jihadi litakuna hara ko fiyo won objectif makko na fi ɓaymo moni na jingangol goɗɗo na mantede na waccede na yo wowle na yo nane ko fiyo laato kalimatullahi konngol allah ngol ɗum woni islam alquran e sunna hiyal uluya fiyo ɗum ɗon wonu dow fiyo ɗum ɗon foolu fiyo ɗum ɗon laamu haray ko on noon fawo fi sabilillah ko woni fi sabilillah on faami ka andi wona ɓoɓe jihaadi ɓen kadi fof jaka muttafaqun alayh won abdullah ibn amr ibn al-as radiallahu anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maake ma min gaziyatin ala haɓo jihadi aw sariyatin ma yahowo imminande tawzumo no haɓa fatagnamu o heɓa jawdi kono hoyri wa taslama o hisa illa kanu sonaɓe laato to ɗaɗo ta accalu gonɗiɓe yawni sulusay ujurihim e tataɓe ɗiɗi baraji maɓɓe ɗin wama min gaziyatin ala haɓo jihadi aw sariyatin ma imminande tukfi'u wato saabu mono woopa mono hawra illa tamma lahum sona timmanay ɓen ɗum ujuram joddiji maɓɓe nin rawahu muslim wa nabi umamata radiallahu anhu anna rajulan wonde no gorko qala ya rasulallah idan li yananam fi siyahati fi ekkitagol fubbagol fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo hake inna siyaha ande no fubbagol ummati ka mofti an min wona yagol ka baaru ekkito fubbagol aljihadu kabagol jihadu fi sabilillah azza wa jalla tedduɗo towɗon ko ɗum rawahu abu dawud bisnadin jayyidin e togorde kelɗude won abdullah ibn amr ibn al-as radiallahu anhuma annabi ƴettama nabajo sallallahu alaihi wasallam qala wi kaflatun setewol kawazotin ɗum hino wawi haɓugol jihadi mana setewol yaltugol fi ngeygu daguigu ma fi hajjogol fi dow voyage moƴƴo laaɓuɗo daguiɗo hara on voyage kadi ko fi sabilillah haray on no wawi haɓuɗo jihadi rawahu abu dawud bisnadin jayyidin al kaflatu ay arruju afwan wona setewol ge kaflatu ko huccotugol hino hotude ka suudu gayni haɓudude ayɓe ɓen afwan on faami ka na komi andi wiide kon komi sakkiti wiide ko woni haqiqa al kaflatu bi mana arruju ko ruttagol wal muradu ko fanda arruju ko iwtugol ngol min gaswi ka jihadi baɗa firahi ɓawo gayni haɓude jihadi ndin few haray ɗon kadi ha on tigi hewtita haray hino windanede mo haɓude jihadi wa manahu firo mum annahu kanko yusabu o yoɓete baraji fi rujui e nder ruttagol makko ngol baɗa firahi ɓawo gaynugol makko min gaswi haɓugol jihadi ndi ha o hewtita faami ke joni ka wani sahibi ƴettama e sahibi
ابن يزيد رضي الله عنه قال ولما قدم النبي ثم دنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أرنو من غزوة تبوك جهاد جدين تبوك تلقاه الناس من جأبيمو فتلقيته من كدن جأبو دم مع السبيان وندي بايكو على ثنية الوداع كان دو دونكير ويري تورد بمعنى دونكير كدو تو كدون ها كدو تتا ما كيالتو جأبغول ها كيهتا رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ko andi gol en si musidɓe men ɓe yiyabugol yaadi ɓe Allah hisini arti wo ko yen jaɓɓoɓe moƴƴa waɗanen ɓe cortège e siren ko ɗum hani بهذا اللفظ رواه البخاري قال إذا ذهبنا من يوم نتلقى meɗen jaɓɓo rasulallah nelaɗo Allah ma siriyano wondude paykoykoy ila saniyatil wada'i ka donkire wayri torde wa nabi umamata radiallahu anhu anna nabi ani nabi ko yetta nabaji sallallahu alaihi wasallam قال وما كمن لم يغزو كلام حق الجهاد أو يجهز ما أهب لبت أو prépare غازيا حق يو جهاد أو يخلف ما أولنتو غازيا حق جهاد في أهلك بين غير مكو بخير أولنتو رمون مؤيد توان أماي أولاري أنتفو أحبال جهاد prépare حق جهاد ألونتاك بين غير حق جهاد أصابه الله Allah heɓinay oɗo ɓe ɗaari atin konkande Allah okkoraymo legoye ɗenƴere panikande kabla yawmil qiyamah kadi ñalade dangal ko on ɗum e ɗenƴere en anda rawahu muslim e rawahu abu dawud bisnadin sahih wana anas ƴettama anas radiallahu anhu anna nabiyya wonde annabaji sallallahu alaihi wasallam qala ma tujahidu tinne haɓe almushrikina sirkoɓe nden walikum haɓironɓe jawle mon ɗen wa anfusikum walsinatakum e ɗen ɗe mon ɗen woɓɓe ko yenneteɓe ñaaɗane woɓɓe ko bu'inteɓe woɓɓe ko wareteɓe woɓɓe ko nangeteɓe soke woɓɓe ko ɗaweteɓe ñaameteɓe ɗin façon jihadiji fof kefere no haɓiri rawahu abu dawud bisnadin sahihin wa an abi amri wa yuqalu nawi abu hakim an-nu'man bin muqarrib radiyallahu anhu qala wi shahidtu mi tawana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha lam yuqatil stay woni o haɓata jihad min awwal an-nahari bimbi law ka arande nyallal akhara al-qital haray o nettina jihadi hatta tazula shams hana ngel dirta wata hubbar riyaw kini ɗin deeƴa ko nonni ko ni o yanjila nasu ballal ngal jippo ko ni mi yiri nelaaɗo ɓe haɓata tindere ñalorma ngay kineji ɗin no wifude nangel no yalti rawahu abu dawud at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa nabi hurayrata radiyallahu anhu qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamanna wata on yelode li qala adu hawrugol ayɓe ɓen wata on heɓu imani ha yelo ɗon Allah okkoromen ɓe min haɓide jihadi o woni kadi fayda laqitu mum si ɓe iwri kala ka ɓe iwri on hawri e maɓɓe fasbiru muñe wakkilo ɗon muttafaqun alayh wonu ƴettama e makko kanko aba hurayra wa an jabir e ko yetta e jabir radiallahu anhuma anna nabiyya wa nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki alharbu khudu'atun ko wiyete kon gere ko jamfa muttafaqun alayh jamfa kan no wona jamfa ka anduɗen enen de jamfodirgol haɓida mi mana siɗa haɓudude e heeferaɓe ko ya waɗu jamfa hara jamfa kan ko fino islam foolira ko fino heeferaɓe foolire hara jamfa kan naati an ko danday ma an ma ko okkoray ma intérêt personnel na kan jamfa fanda kono ko ɓurɗo wawde jamfa o kon ɓurata wawde gere mono yeddi yo ndaara hakkude parti politique ji ɗaɓɓay ɓe laamu ɓurɗo wawde bonki e penale jane e taƴaliɓa o e jamfa o ɗende ko ɓuri hewde konko gañato awato noon jamfa kan to ko jamfa peewal e nunɗal kono ko jamfa fino fooliraɓe gañoraɓe famike ka haray ko ɗo woni ko dambugal meɗen ngal woni ko gasi wondude senditande waɗa darsuji 5 haray yiltoɗo rewto ɗen ɗum muradu moƴƴuru haray miɗo gantino kala komi wawali firude ma kala ƴiyal ngal mi janggali selli wona gandal ɗuuɗi ko courage mi wondi e anniye yomi jannu kala nanayɓe ɗengal angal momi yiidi e momi yiida mi janna miɗo wuuri mi janna miɗo maayi embere ngel mi mari ngel embere ngel mi waawi ngel embere ngel mi faami ngel sabu yi'ugol am baraji ko woni kon e jannugol sabu yi'ugol am baraji ko woni kon e sakkutugol julɗo ɗimmojo muɗum humpitamo ko anda andinamo ko anda sabu yi'ugol baraji dolle ko woni kon e ɗum ɗon hare ko ɗum ɗo woni ko naadilan e ɗum ɗo musidɓe julɓe e kadi kala ka yewtere nden towa tawa hinde jolliti moƴƴa haray on yaafoto ko ɓa haray on tigi e hino wondi e yimɓe looso man ɓe ɗimmoɓe muɗum haray ko hulugol am feesugol ɓen ɗon kala ko yi'o toon kadi hitoji no yollitoga haray miɗo huuli ha wata ɗum waɗu o yollitande looso man ɓe goɗɗum ɓikkoye am min tigiri ko hito mum woni ko yollitoto toon haray on yaafoto ɗum fof muɗum hino numéro téléphone miɗo wawi accude faalaɗo lan farjitude faalaɗo lan wurtande faalaɗo lan weltanade faalaɗo yiidude e am fof muɗum hino tanƴina
numéro téléphone on ko 631 60 53 09 maɗum 628 60 53 09 maɗum 657 60 53 09 ka email kadi on wawi wadde Elaji Abdoullahi Kala @ yahoo.fr. wallahu a'lam wa a'lam.